මියදු අලගොණු මෙන් දිරිවලෙමු මියන්නනි 21 වන ගරුණුග 21 වන ගරුණකි මෂූරව මිවණි ඉන්සානි හග්ගුතක වකාලත් කුරා zamaanege gotuga migotun kudakudinge haggutaka anhenunge haggutaka khassako wakalat kuratan eba fene e hagguta nudibige muzahara kuratan eba fene adi mige turun wes tafaatu ekeki bodati faafatak kurun ei haggekkamuga hada ekama wakalat kuratan wes fenigen ebade namas hitamaya ekko dannawan jehe wahakeki mi fada haggutaka masikke kura befulunge kibam wes nufenna kamen ei member fange haggutaka medu wakalat kurun algon duhak wes adenna ham bayaku mihun emihunge daringe boluge elifawa member fan nan ada kuranje haggutan ada nukoggen bayaku mihun muzahara kuratan nuwata daringe boluge elifawa member fange hagguta hoda nudigen ekamuge dawwa kon ekama bodu masale ek wegen ule wahakai media ge terem wes adenniwe hama ekamuge sababege gotun algon baladin kommes warakan internet member fan nan ada kuranje haggutaka behe gotun huri wahakata ki kobato mimis menga namais hitamayak dannawanje wahaka ki alugonaka fenefai nuwe e mihun e haggutoge wahaka dakkatan namais alugonu menge mavegam wa islam deenuga mamba fange haggutaka ki waram mativeri vegam wa haggutaki migot Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fani wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wa ta'ala ge haggu emme furtama dhikr kure fami wani ei Allah subhanahu wa ta'ala yang hamai kani alukan kurung alugonu men Allah subhanahu wa ta'ala yang ada kuranje emme muhim haggaki mi hagga vidigen Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga bayan kurawani wabil walidaini ihsana adi mamba fanna ihsan terwashe adis mi ayatuga mamba fan umurun duwas wejjekamuga waninama tibage gatuga edemihun kore mihaku umurun duwas wejjekamuga waninama ene mammaya bappaya dimala ufge minbaru wes nubunashe adi edemihun nattaka rahmatuge fiya huluwaluma wani angawafa adi edemihun na meduga madumati kamaku basbunuma wani amur kurawwa egotun islam deenuga mamba fanas hagigatuga warak gina guna haggutake wani devwafa Allah subhanahu wa ta'ala ga haggutaka fahu emme muhimmugem wani mamba fanga hagguta namis mizamanuga wahakata dakkade niwe bayaku mihun haggutan hoda nudige muzahara kura adevves niwe namis islam deenuga wani mamba fana waramati daraja devwa wima alugonu men mi islam deenuga rivetikam mikamuge sababum wes alugonu men engigen abade adi islam deenuga haggutaka difawa ahammiyatu kamaki bainal mi jama'atakum mi hoda de haggutaka vure ma matiyarima furihamoygen wa haggutake kan alugonu menna engigende